Kulturne stanice su jedinstven model kulture u ovom delu Evrope nastao kao rezultat projekta Novi Sad – Evropska prestonica kulture. Kulturne stanice su novi mostovi kulture koji povezuju i uključuju građane, umetnike, organizacije i ustanove kulture, stvarajući kroz nove navike, novu publiku i novu sliku kulture grada. Zašto su važne kulturne stanice? Iz prostog razloga što su zaista u rekordnom roku ova mreža kulturnih stanica stigla u sve delove gradova i za sve Novosađane, s jedne strane. S druge strane, već vidljivim dokazanim rezultatima kroz rad nekoliko kulturnih stanica koje smo započeli su se dokazale da su jedan od značajnijih legata projekta Evropska prestonica kulture i u tom smislu zaista ostaju kao dobar, primenjiv model za bilo koji grad u Srbiji. Konačno, to se potvrđuje i kroz region, jer značajniji gradovi u regionu već sada nas pitaju kako i na koji način da ove principe i ova načela i načine rada primenimo i kod njih. Obnova kulturnog nasleđa, stari prostori u novom ruhu i sa novom namenom, ali i novi moderni prostori van centra grada samo su jedan aspekt po kom se kulturne stanice izdvajaju. U dosadašnjem radu kulturnih stanica čak 70% programa kreirali su umetnici, organizacije i građani, što je glavna ideja ovih prostora. Upravo na tome počiva njihova održivost koja se ogleda i u mreži kulturnih stanica, odnosno njihovoj saradnji. Mreža kulturnih stanica kao jedan novi model organizacije kulturnog života predstavlja neku vrstu promene paradigme zasnovane na promeni vertikalnog hijerarhijskog modela mišljenja i rada i prelaska na horizontalni model, dakle jedan funkcionalni model povezivanja i saradnje. Ključne reči za način rada unutar mreže kulturnih stanica jesu upravo povezivanje, umrežavanje različitih aktera koji zadržavaju svoju samosvojnost i identitetski svoj neki koren i osnov zasnovan u lokalnim zajednicama i u njihovim kreativnim potencijalima, ali se sa druge strane, kroz umrežavanje, dolazimo do druge ključne reči, a to je deljenje. Mi zapravo kroz mrežu kulturnih stanica delimo resurse od tehničkih, organizacionih preko onih najvažnijih, a to su kreativni resursi, to su ljudi, to su ideje.